so kuba bakwasira umuremire kandi bete biri kumo mwize tuze kuhagira aivo tufane abasegumiza mu nabafane kandi nawe akwatireho abantu twena twewere next time nusanga amasoko kandi y'abantu we yakitekayo twabasa kubana tukora icyamana kandi tugire misho mirongi bari bwambo bwo kwemura Kore media niyo yonke yo kushanga hebirungi nkebyo Sekwati kore media birankore abashaka kwenda bagira nani shaka kumudacika 0 kwa tunapo yanjura agambo na media house ya Kola na support ngokema utakara mtaliwa unyesha ukabura kumali sopra mara tukakali unzaka tira kwa hata nzira izina ya Roshi tunataka washapwa Awanya ju papi Waitensi follow ikurana yubisi kandi nzizo kutumura comment ninga shibyo kusesia omwesa niona tukaba tutinye ngoba comedian kobaza kwa aba established je ngobaza kwa kachai na wenga nabandi bakaba kurenza mu yabo through TikTok bati tunaturuka TikTok bijo byada byada namwe isima wa sponsor mwena abagireyo kwa ito umurugendo wa ejo tufana tukatira tuyajure turikeka wa kurusa utukuke tugendo wa besho gozi na tunero representa besho gozi na wanda wana inajo Kasule Neila CEO Katia Ecole Japa CEO Reparo Engineer Zero tuamani basi nuko amazina ntaka Bruce comedian kandi jaba aiko no mushitwi okay ubwo mutsugo baigumiza mama we representing other shows You want to do things but yeah Alga bate mimi Ngambira chenyamani wechibariziye muwaraji Tata kampomani bakutware bape waini Masibeje Mwebare kuija mwebare kuna haiko tufane mwebare no kushambana Bini bakitaka hii Shambana wasizi Kano wasizi Koda haiko Kanchishi naseba heri zo Abasizi mwena imuri Nuko taka sinzi Mwango yurone lirikumi Ukwezi kwezine Nje wike iturungu Ahadi tomorrow Muri tulero alipo Na joraka nimo kutukajwa Wache Mwasirote watuma amazina MC bilinganya mu kigomisho nizahaba aivo kufani the best of aivo every kumbi omwezo kwenyeni 10th of January mwezo tumusapoti okuyikumi nukuhumuruzo nakuho kaya amazina niraka ninyesezi fanya amazina niraka ninyesezi fanya mani kandi ndi Western Uganda ni comedian ndi TikToker kandi ndi legend then kuba the best of my photo fane yati kumarusha so mwana bakumurusha mutuma na natega nisiga so ngaba mwana bisha ibiri muri byo kwezi katuchukole Yes, amazina Bigman Nyanzi ekyambetaha aivo ni wambetaha anomuchi wokora nawo kandi nanimbasha abantu ngo kutwizaha ebiri 10 tubituha alright mwebale ni jirani wa Jiramu ladies first
ndiko mukazi abagore yavuye sindi bonita banana Awajona media wasimota. Amazina Evanita Shani wa Aivu. Amazina Evanita Shani wa Aivu. Owigo wa kumanyika mutala Aivu. Nyembasima wena mwewa lokuija kizoba nkeri. Akwa kuliya bitali bukungu mukabe mutadia. Nyembasima mtinge bukaritio. Meanwhile, I remember the same people to whom I said, but I tomorrow the next word, the next room. So the Mashawa and Amuja Gabi and another one, was a piece of a support you at the Ayuko. Can you hear it for sure? Bakumenyeza bali aha beshobozi abanamure mwena kurumu byanyu nabakira kana shimerwa kubari abaha abakundi kuza kumerekeki abindi entura yabakwatamu abeshobozi bakumenyeza abandi tibabasa kubandi biza Kabatugambira waliwo kuiza kongeza y'abateganisa so kusabura twasama abandi kubiza kuko abantu benda kuiza abumbera y'ijura y'abateganisa makandi amazina ni banyita inamije rigenda ko kanyokanya kumanya ko umuntu ni Aivo Tufani ya TikTok ngo mukoresa social media ya TikTok Aivo Tufani ko kata abandi bakanyongeraho ibyakadeya abandi banyongeraho umunyunyi yo nakabigomera so cyatureta igoba no kuja kubagambira officially nti 2010 ukuyukumi tunda kwa tujyandi tumuru mu kizingo cyo kitoro cyenyine tukubazanira live stage tukubashemeza imutoni mureba amasimu tunda kwa tubizana stage mu rukwerebera abatuye babuza akadeya agira muki manyaki byona ni musha kuberebere 2010 usanga turi mu rumejo no mwicho wanje na timu yanje ndijo arabatabasakuza bari hare koka bona cyangwa tubinde kirejo cyangwa turi mu aditomwe tugezo ko ekitechi kwenda kwereka ngo tubasa kuruga TikTok tukora content iri kushemeza abantu na munonga aba Western region ko kubije batweka ukunda asumu bakunda komedi tukuzana asumu baturayikinga bashiyaringa nangwa kugano manda kusima tiniwa timazima webare so twadiyareka tukiyasi mu twantu kiteka ground kiteka hansa stage tureba batwere batureba asuma aba nabasakuja kutwadire byandara na twateka hansa tukayaka tuorganize tuje tubazane bebasakuiza so twija twadareka tukorecho twabayo comedy show itakukira kuyewa kuno Western region ni rabanya bintu cyuma comedy show Western region ni cyane kizunonga so tujya twadireka twadireka tureba abana bita kuzana ba TikTok bamwe abone bareba ha ikisipiriganya ba Big Nyazi ba Sales Panemani abeshoboza ukosi bakwaga mutata Bruce Legend ukosi wato byaga Legend kokanya nyine kwanga Legend so Legend tata Bruce ni kunda mnonga then twadira ko tutavuta bayingorohega bakiza tukenjoy ngeshe chitu tukija tukachizamo tukazana kututo tubazana TikTok tukekwa tukija stage tukazana so ekirecho first of all we expect kuba twine ba TikTokers aba Western region especially in the content wa comedy ni bazakwa bali abo bazanira zakati no beshongozi omuri yabo twine bintu kokaka jizonga
Valley Music, X-Raba, Max Pro, Izelaika, Naisa Via Joani, n'abandi benshi munonga nabona yagwa musasire ko kipande kiryaha so kwa deni n'abataryaha barisha nabo so aba comedians of course tubaresire babiringanya mu western baseze mbaba banacho necha no batija nawe inde yamuteganisa bireta kunamureba ati kumanya bari basitamaha konkana bashima kubaho abona ba western ibyo deni bakuru ka China legend umushito cya komedi mu western region ndwara batukuriye kandi ubuzo kopatikaza muri katu zo kugerera ka China kwa murebe nade izari bize n'umusharikize bababize so komedi nazo rimwe na rimwe so tuzereka tumuyanga imere menje ya komedi tuje tubasese then twazo ku central tuje kuyaga comedians abandi tugerezwe ngo kutukubaza battle to mu central kugira ngo tushare in western region na central umuntu yana enjoy ya western yayi kana ya central ndetse katantira ningado wa central ariko n'abaganda babo yashangananye nazo abikisha abanyakore bazana cyane kamba rero so tujya twaza tuyayo maulana rai tuyayo tata chimbowa na chimbowa ayona bisho muzabara arugeyo abana bazakari wamanya watu kwa wamanya batina leo kuna kuja kutosha muraho kugakambara so niko tukozesha tusyo twaga katutenda tutamutu atekana twale beriko ya komedi mumanya buturumu nawe twaletire wote twatekana twale beri VIP twatekana twale 3 eni tempo twatekana twale 5 nakakate so tugize kukoresha ikintu kugira ngo twayimisa comedy industry ya western region tugezeho ni tukubasa akwa tukagira ngo twigire twine sente mu Rwanda twimuse mu rukundo iki tukubasa tukona tukoreho dena baraturebera bari ko bakasa tukatiraho tuza kubakira aba sponsor baha bwena barare bakubata bakunda comedy tuza kubakira akuba western region of course twinagatize bejo abagiga bitu oide mubace abamuzizo kwatira abantu mu industry abiri tubakweferayo kandi bamuga bamuhanda na asomeriwe atubara kutuzagera atubara kunyunya ati tukundaka yakawe bakataka ko mutora bakarachi akakweza mu rwego data na kuma kugambire to ira abagiga batutwinya mubace uko kumanyamu kabati mutimu abagiga kawa aba estate style munonga mu batatu supportinga n'abandi butagamba so n'abandi nyina mutoka bagiga abo mubakope muri ruki bakora mu kikope umbaho mutiyana akoresha ikicurundo ka kikopa ni kikongera so abagiga bo turi mu western region mani mutureba tugenda mugezo ko protein n'abagiga bari batambura mu murembe mama yitwa uri mu kikumero kikamuga kumuganire ngo zawo rasta kwataga akaza kumukambira yiruye mutwarasha kuba miliyoni 2 na planning agora poroti ya 5 so abagiga batayibaba ubu bakasitabira nabo bagaba mu industry ya western especially comedy akamuzi kinabajurwa mu Rwanda abenshi bagoze nibagiye kubarana ko kitu ba comedian n'ikigengema ningira bacanga kuturebera amasomo which bitokoda turugeyo tuzahansi tutere kubeka central region ni toshangani batwandisa na batwaro so nanishaho umuranga ubahika bagiga kabazo bitu no kureba binitare twoga kibine sente kandi tebine nyinji umuntu kabiriganya wamushanga TikTok ari gamba ariko rakomedi mu shemererwa ati na ine bakora mu miraba abafana zibere kontaka ina sente tari zo kora iPhone na iPhone na yada anaweza alete so atu mamta tukatini ma bine sente chukumirwa kwa bona kwa komedi kwa na sente mu rugo so mutwa rabaka tare kurushago mu moro so oshagora ile sete atine talenti so tukara singa ile sete na ni bashago mutwatire hitwe abine talenti of course to promote no stand bit wali mjana westana gigi zo mutwara mu central region mustuletera aha tuzikore ati mwana mutatukwa kwa mahansi muzakana muturebera hansi ndonga
amani mugatwara mu Central region mugenda muza kubiki musaba Central ni twaransa kugira ngo tumukora twatwara yo tukatwasi tugwa ugaruka ubafurati ushangana kuri ugiye waisha views zashara bakakufuna bitanu 10 hati au mugiga nayo kwa giga lakini views alitwara mu Central so for kati month kwa kirot kwa katika buresi mungi tukataka tukatumyanya akushanga nonda kwa skiti nondo mwanya kwa twende sezo kutekamo zo kupandisa uri mukiga mukamweti zibi musakuja ku roommate atukora muskiti zawe after all roommate zawe noka ndani promoting naye then video yako hata wanakuja na batara wanaka ndio manywa business ostambura mwana kamza content hii so ni njira tushimeka ni ngamba bintu munonga ntaka njira sponsor wanje ba sponsor wa bintu kukiza wafata kwa mali wayiza CEO wakati ya ekoleza banda nyamtangaho na kwakira kandi wowe tubero ko gumutandika ya na stabisa kudaidinga tumanyero bitika kwa mali nzako ndio mshikire paka top so mushaoma ngoma mtoro mugalo yes so ni engineer ya identify out kwa na engineer za out yeye ni mwe wa engineers watu wa bwana witabi ya engineer na wina hapo yeye ni pale power out referral engineer yeah referral engineer so sida baba kuiza abantu bana bari ko bakutureba itubeta urwakatanu tutshaga kwa weeks ninga kwa kwezi urwakatanu this Friday kana baba kufunga leo urwakatanu this week ejiwike turumu eza bari kubantu urwakatanu ntwenda mwizo mbwinji ati kumaramarambani mukanga kuija kushoka njari bakabura abantu no yesteka kokokora sho nazagaruka nyuma nazagaruka zongere nyuma de atayibura mana gatiremo ati kusho mushazo kashanyati na milioni 2 intandikira he so mwiza mwanyere kama nabo mukija mukinza horenji na gross kata gross na wale kiteka kokokora sho next year naona za kuja namba na data ibuka stile kwa kumeda zati watu mali tukatukoresha ikateke need tunaweza kuishi kwa kama ramaramba ni yeye kataburusi na zaka kenya bilinganya ati na ma asino atinaza kwa mshini wala dije mleko kuna resho mzigo kanito tuzana kana chini waza kulia basi mtu amaro space mwine business zangu kwa teta kisa mshahara mtu na kubana tuni bana kwa space za business hata bali mshahara za kinaweza mshika nishakupata kwa mkwao hata kama kushikira sasa nani gataje bireke nipatule mshahara mpaka yekaje ukaba kini mashaka zo support yuko tatufunde tuone tuvete nani zara skiti emoji izoba zani ile hati mentaba tungazukunda akato kata kama mshituta kwa TikTok kuteka msete nyingi kwa mtu yaje leo pamoja na TikTok na msete na data atakupata video karibu hiyo katika mwezi majiboni mwezi mwaka ya group band Mkuke ule mayara kazona kazishara na data ni kwa kati abakazi nawe walikuwa kafanya kama mwanzo wakalebuku kututa inaji mambo kwa wakati kwa kapasiti na exact ile kasoro walika watu kwenye mzee kukunya nani wachenga utumini so wakati alo please mtuleka tuende hera alhapa sijam umhango kuna kwa sijam huku jana kidogo mwisho msheki mwenye space tumamu leo mtumoka da kuga mwisho mbreka kindu pastor basa kubasisi kama utakwenda kushekana na kwa nje kwa kuishi ukasa kwa sasa tukishua hapa sasa tubiri so ni njira kasi mkansara kami mkisabi yao na timu yao wao walikuja kuombea nao na bandi abandi mwema na rewa hiyo na rewa wingi mafune binti kwa kediara kiara okay kwenda na wachira shukrani kwa walionga akubeti n'urukundo yo mita story tuka bazangu wewe mnoga kwa wasangara tubizaha kwa na kasha wasangara tubizaha Jona Media kwa kulikinga asara na soga na bakasa Jona Media mshabaha na tunaona nama ni haya so na wachira sara Promax barabara kutoka mtaani na watu kwa zakaraza kwa timu ya Promax na wana tuna wana miji
ubuto atukaba tubona abantu bakinga amaduka biza kubona kandi tuzivanira ita watakugita ifu bani wadomo tumichechi muchutaki kuchoka ya so tipo wana nyiranga tipo manyi ko za kujikiriza so amatayo bato yarukundo y'amani kuko baritwereka gushaka ndonga bije wa gatano nabo inawa kuna kuko byaro wari bangambira tunda kwiza so nawe byo byaro tureba amasimu nawe tureba amakamera nitubeta mwize wa gatano ari tumo ibyambo bona neza kubirwire tutagine cyeburi bagiye kuri mitwaro 3 pebo ne mitwaro 5 amene akakade ninjira abugambiyo yuko manyebusi nyoro nashonko yakomaho abasigara bari kujare gatu mariye gukora korakora then turi ni kurana. Thank you so much. Mpere garuzana ni alivyompora. Tawaza choka na kwa sponsor. Kwani sponsor ni kuruhusu no problem. Yeah, thank you so much. I'm sick. Protocol exams. When the entire my fellow artists, my fellow bloggers, my fellow DJs, kwa kansa rona acha. Unaona katika wanataka kireke kwa start ya msoto vile kokana ile nzuri ndio koka find the niche. We are here for Ivo to fund and we are here to support the talent. I just want to take this opportunity to thank the management of Masekuba no bakayo wakajira ko Ivo to fund na wena basapotirishi ya peleka bali na TV kuja produce na ba comedian batari bitu ababasa ku representing. Thanks for coming over. Ba bloggers na n'abantu mena ba sponsors, thanks for coming over. Kandi bari kukundeje so ebiri kumi hare mazima tubasa kuchikora ko tuchikozere kunya ko twire tuchikora we still do it for him. It is his first major concert and I promise you you're gonna do it. Noza kuchukura Ivo, just calm down. Shiwe tiwa ndio kuri yo mushabira shoyi. Kuri Karufari ukiza. Echo nijano mchele micho kumaisa we have got a successful show. Tukaichiri wale basho wajikora shows Karufari no mambo cha korashi chabo. So this is it. Ni beta mnonga, ni beta abagizi banje, abagizi ba industry yitu, bagiye kwagira music na Fraternity of the community, ni beta ahizoba yorwa kata ebiriko tuna tumetulia adit. Kwechiri ni beta mwizo mwinji tutahamu tutahemu shirikale because it will bring a lot of fun here. Comedy zakwazuru na wesho zakwaturu badike babu babaru ichukuma isangu will have a lot of entertainment. Please come on. Ni beta mwinji never know. Bueno, señor Paiva, así me está sentido la campaña. Así como mando. Jadi pun dia lo akan. Sure. Nanayebwa arosponsor nanayebwa mazima kandi takiza gukora kwe kunoga kunoga mugamba aromojo agenzire yatwa ibyoma ebitwose drive yiza yatwa tickets 10 mbono atumiriro noga wala mtwa kwa drive nesera mnoga kwa drive zishatu mutawo so atkire byoma yatwa muteka pasta ibyuma bibiri matoga detu so nibabeta Max Pro ninjira tiza basaba timu mureba ko mutero mukarwa ya sebo kuna takarga kanga bena shobe kutira no bitu bibe naba ishimo ibanga dora bicara so nonga de kama ni wa pesa kuna program. Thank you so much. Konga bazo chinisa watu mchana wawini mpaka garachiro mecho natakwenda hapo mpaka garachiro mecho ba sponsor badira wona baradio
abona aberewe bakaniza kusoma ko nyakora ebundi binyeba na niyo muntu mukuru kuzire ndio aba excel bakasponsoringa wenye hotela kusenya hokuraho kati kuzo kwa kosi ya na mbere baza entertainment ejero izo laika music ile sponsoringa TBC na wende che ejira sponsoringa Platina na credit limited ngani bakora zimbezo so na bakasponsoringa yare then Fresco supermarket ebyo mutima mwena ebyabo na bakasponsoringa ya gete kutera kintu then lafu nekero pesa tunekura max program filiboma so na bana basponsor tumureraha then of course excel nabandi abatijire kuba yandangaha kokora kije resume na bariyo mwe ndonga kati kirabashaze ndakusindike kintu pata apo. Okay, thank you so much. Maana atandika indoni hizo na atandika wengine wazungu tiketi tukapata tiketi kununua watu na burungu mkuti taka kwa sponsor. Okay, tunaona t-shirt sasa na kusupportinga eza mtwale shotu kwa sababu jubra t-shirts zirahao na sababu zubra hata uno wake kani hata kani shaka mtwe toro kikumi tutotero huko eza kasha yera kama mtwa aivonye nzakora twese zakoze ni jana mtwali kumene Yes. Kari kuri rubash ngiye mutwa inaba kigari mukunda DJ Stars wale inaba kigari mukunda hata kuna saka kati because kusoma ni agena tuweze ku as you iPhone mtuenda perwa ni hadi nasi kuna ushoze ujumwana atene kapasa kujongoza akumanya ndio mutongo tikisha mabati ndio zama namba wapo nenda kuja support na kwa tine bisha bado inspire kama zoko kwa thank you Yanga kwa chachi za kugura tickets abiri tano z'abakozi bakati yabona kandi tickets ikeni z'abakozi ba Riparo Mterega zamani wakikita zaketi ashatunita yewe kati ya Eco Leisure Park elikai kati ya Eco Leisure Park erinya nitanga mwana zisinjiro opposite niro y'abana ayipe ya Sentelema muno bravo bine braro koka akanyama metaruji kapoka ito tukucheza yuko muri nyamutanga yona kandi nakame wana enda kulia kame ito tukucheza ya kuteka kame karuji muri mbara yona bine na niko ko na nyembuzi wija nonena okay kumanichi ijali ya chile sente then tukumeze champion kirikembo unaona mwana wanje kama ni mtu mdogo konkata mangiza na macheka okule mwenga kubyaba konkananye na masai sena sente nenzina kiteki ninafuna tiketi ta thank you so much nikiri wa tiketi ta abana bakama abantu babige sente naso kaje bahaje asa twataka gambe hata ikatoka Iko bayogeza musika iPhone kumchara kumweta TikTok abeshongozi ifili sponsor twineho DJ station abeshongozi mwena twineho president Korte Progress Kansara Amoni we yashoraho na nima ba media bari kwija ADM Jona wa Jona Media KR Kore Media na Promax ida Dr. Felix Nawara exclusive twabashemerwa ni mabija bari kuberaho tajibitu
comedian w'amani ecyane cyakamba no kugira ngo yete abahagizi banje aba Bruce Comedy akore TV ani mbeta mwena wono mambo kunda Bruce buri shoda yone yorumu ayivoka yagambere uguno muhanda ukwaza kwigiro rw'igiga rw'icyo yatwigiro rw'icyo yamuza gukora shows gusa kushaka n'umwata yaraje gukora tinde ayivoya nyere ku muhanda so mu ijoro wa gatano 2010 twase comedian w'amani akitere says na wakurateho no hakurateho comedy abayimbaje mu TikTok nebiye shobora bintuha agankokire tubereke ngo TikTok elmo murama kandi basakuya mu ubwiga tutunguke mwachura so buri muntu bano yaha okwasira kamera nyenda mu terrain kasara amonengaro Tujaha to the press conference tushanga aba TV West tushanga aba tayari yaketa kizira abankahi mukabantu bajoka batareta kamera shana shifa pro no wakari Mungu akasitani legend so ichona chikaruka kansara amoni yachongera kwa borogo ineti ningamanya kwa kunya hona ka kansara amoni nacheza na mrongo mbantu abukwata kamera ahana DM Soga CEO for media ekina chinetabya naba ivo umuntu tantira zero abantu batuzarawa barantu kora views bakateka tubasakurwa mu kintu cy'amani so urwa gatano mureke twije twereze ayivo amani kujya munyecha kare kabe nakora video yemwe atukore makumyabi mache so nyoni wa next year ko kwa mkaga ngo mpredi hembe byane lena bana bato abo kutureba nyine hosezi ubwo legend ni legend abo ito twatanze TikTok katanga persona myaka y'umwaka gumwe yija Rosare yija Minecraft yija ba masheko twachitera so umujo utakaheze bwire kwiki onka akitire yakibambura kwetwe rwa gatanu banta banje aba Bruce Comedy dagambe biki ba sponsors kwa kotakizire bakama banje ogumije mpenkono mwampenkono na tukishani kirungi icya comedy azantongere turangana nega akora TV Bruce Comedy iza twari kumi tiketi ejo nza kushasha twari taranga kwa njeri kweze so wanahandika kugani yonja kwata ba sponsors abakigabitu umujo kumurebe sabisho marungi bakama banje umujo namba recommendinga as fit Mura isanga Bruce Comedy ya timu twari 10 ya twayo emitwaro 5 ngurwa kabiri ngurwa kashatuaho kale probably ngurwa ukata kama gatano tubatera ngaro twatane tubaza ngurwa kabiri manda manager wa rasa ide mitwaro mukaga zake alright baye yetu mukaga baba senzi abasimu basibaje bakana amazina n'ukusibiriganya sente yote kazi class zeje kandi unigezaho neza kushashura mitware 30 mu bane za ticket zingahe kuko kunayemereye bikanguze munyeta abantu azanyo nyenda ko to kuzunga abo nyakuri babagese right now I'm calling you come for the support. I will performance all my comedians. Nako shulu basewa na banya umena bijaha abanyamahurire ba comedians abeshongozi n'abari kwisha kuraja the best of photo fan amazina nira kanye sesifani mani tuli ba legend kokani ndo chaye yiya yukora na company ya Saudi Airways products so na nyomani asemwa na aliulizao na lewa haroke cheta banzope na bachibambe tukora kweka okwehatira kama tukalekia nkatuse Ladies and gentlemen, amazina ganje mbanyeta Big Man Nyanzi urukundo rukaba organisation hati ngane umukunde wahanyemereye mutakaja nshitabo bantu nano bifu banje
nyungane niza kuwa tiketi yenu. Nakakala nikashikama rapu. Amazina ni Pireta Mandeba kandi nanye nabaho aba Ivotu fane kandi nanye umani ganje nandiho gura tickets ibi donc wandi arabashu yanturisa yagura ticket muso nanye yanturisa nanye niyo ndagure izacishoramo yakusiguru n'abakira tubashika tico imbanza no kwesasi za Ivo, my brother Yona Ivo, we are not just like this together, like he's like my brother nikamwine tata so ni kwesasi za my brother kujalete na nimanipachira mwebale kubera my brother mwebale kumukunda ba TikTok abagenzi banje abishongozi wena mwebale nyoni za kukagira na ticket ze mitwari ibe ngombe kana ngoke kuranda wawe ayokuno unakurra chom mwasibaje mwana gonyamunyo ache ngwaki kumara mwalisa na wa msomazima akapera yes ayo hawa Chikuremedi. Aha. Naona nice pia. Tunabanya vitu tumeenda kuna tembo. So ndirani za kuhereza naka feedback kwa chakala. Ndio kitu ya ndio vitu. Wete nice idea zako sasa ni kaseni aivawa madam lokama ni mnonga nyokije muri kwa dukure dukunda aivo baiza wonyona nyekani za kwenda na mbere kwa ku jerega kastanteka kandi za kwenda na mbere comedy na ku follow ga TikTok akubo mutuba aivo kandi mwenyemera mnonga so naye aivo ni kula kandi wewe wale kukunda tuna timu yitu tuna neganga negari tinegari moyo tinde chakaza kumeleza feedback tubasa kutwara kate bibiri ideni so tomorrow tuna feedback timu koreza timu koreza neza kubera timu koreza oya tukatereka zamani akanda hali ya ile Muna chikambiro na muna na Hope TV. Na muza awazi. Watina yona na abana ubona baki tamani. Uriya leti tuchaka para chomba fokachi. Twasa kuchiyo. Tukapatileo mukako kampara kwa business ziza zibanza ho kwa witu. Ilo mwasho gozu kundo kwa tuja na mwenye zaleki basa kulele Ivo tufanye mani. Minyongera no bazogu n'undi mwana no muneni za cherezi kubatsa kubiriraho Ivo tufana Nipulani nyabaza mrenge wenzoba kushanga ngo mutukogu nabaye nekiroto kandi kiroto bakiyayo bakitameza bakicherezi Mbere Ivo na inanyira mu muri tiketi 5 Emani asinga ya kunya leo kwa iyo mutwara Nemtwale tokunwa baparuze atuna nizonani nemtwale 5 ya tiketi abantu ngora bashaka siku mesona master sere mkwale mche agale kuchira kokuri nemkupu na wale pesa ki baba mutara baile ka following kina ateka watu waka Yes, all right. Our Kure Media TV eshahez twemerera hadi tomorrow kandi zoberi tumegira press conference yomushisha wamana kumanka Ivo tufane so ubwo TikTok wamana kandi abingi mose mu following abandi mu mweto wakadeya
kunkati de twabaturiho kandi twabaturi a press conference niho twashangira legendary ningashi umuntu watandikireho industry ya comedy mu western Uganda ko turi kureba amoto mubaranguzo mu central n'ahandi ubu nawe nomwe ningashi n'uwomwe wakitandikireho umuri Nyankore akabasa kwa kitandika mu western ukisa hata ishishire kikatandikira acting akariga kakindo akakiteka stand up sebo nakwakira abanza musaba kuri bari kuri Media TV kumuze mukajya takabara mukizeho mukambubatizizi natakurukoze sasa twenda kumuya mu mukika cyaba comedian Ujumba mweta mashuye koko nkaka kamugita we biswagara sine mu mujeme mpaka yo mwaruma mwambuga na mu mujeme kandi twenda kusima na nangwana na interview wakoze nanye ka training amunonga nabana bokora kandi mufe yo munonga kore nguru kwato muzindaro umuntu wakwata hine cyo wamwamba ninge kigambo cyako kumukana eda cyase muntu ninga cyane so ni kusima kandi insima de musoga nubona abantu kubarebera akozera umuntu gwamana munonga kuba discovery kandi mu basima umuntu bamusiga kwihamisiriza so kuba bakwashira umuremire kandi bete biri kumukuru mwize tuze kuhagira aivo tufane abasegumiza muri abafane kandi nawe akwatireho abantu twena twewere next time nusanga amasoko kandi y'abantu we yakitekayo twabasa kubantukora icyamana kandi tugire mu 70 yarebwa mu byo kuremura Kachina hari ikibuzo kimwe cyo kubuza nga industry ya western kujye ko kugireba comedy yabo kwandi yo kurura munonga noreba ngo ntabura muki ntabura mbyinji cyo kubanza tutakafira abo mu rubazo abana nibatina kwebuza wafutera umuntu ko mu wakambara yamweragaho watekateka mu bantu bona ngo bari hati usanga no ngutu gumwana bari nkayi abantu abingi naho natinda kweto umuntu kumuhabura ngo atakateka tunaga kugera sinamba bora no yandese so mwe mukezeho kwebuza umuntu kongera konke kikuru ikindi kikubura mu cyo kugira ngo kwe kwata tukatandika shows za kaburu weekend ninga mu month dena bana bakashokesinga ki tari kizabo abo kubato umuntu kwakora yo mwaka kumwe yareba tine hakuyorekera abadimoralize awamamani so icyo nacyo kibura yo kanki twata ho twe nati cyanje n'ingati cyawe kwenga ikindi nicyo kugira ngo abantu abine business song nango hati batandikiye kumanya ngo ba tiktokers ba influencers babasha kubakoresha amana konka burya bakaba batakugikereza bari kwesa TV zo TV nazo zikora icyo basa konka wave somehow ikahinduka mukaci so social media ni tera kuchira TV konka TV yo nayo ni kuyamba kongeraho kugira ngo umuntu yakureba brand ya station ya mani so nimyingi tukabezayo konka tuzakuchitera je twareba ko gire Kampala kamugire president akabisireyo wagira kabesho ngose wa president ariko yati buri umahati buri mwesho munakwa nakura region niye tonte ndutangarizo tugambereho bukagenda bita kandi bemerere bitangwe ati president obuyagambe cyo kabantaro kabaye baro akaru musigaza mu meta Spiderman kandi Spider no mumba kukora abukode nabezo ngumugana mwene kandi akajya yunanye kinkaza mbaraka coordinate ngayo umuntu ni mata kumanya so yajya ngo na president ko imbagamba yagira ngo abwo abantu kumana ba imatwa igarwe kurga Kampala umuntu takumanya amasweko takumanya sopa takumanya na ngiri batayenda ngo abasangira teka ababo kugira ngo babwe n'abakoordinate bitu bire bo na nebindi at least nabana jyato kuno rwanje ubwo nakirongo kabanze uhazeho kako wakuriya nabana unanyurura kutozo wabo so tugira ngo atunyo tingarganka za coordinating ababu bisu tamira bakireba konka itiz izo coordinating abaso ba coordinator barano ndo muri nkore bafe ukureba ngo bakora iki kibiri bari mnonga kandi twatwene konka mutakaye bakutera his excellence welcome to Museveni akarura go kubanka aivu kwako yaro duka ro kwiruka tukustamiri warebo gwa kutera kiboko tino kwa kukozere ha atari ubusinje ubusinje wowe ntubusima kandi tushaba president na government ye egumize ubwire bwo kutera bine ndanga mu bagende bamutera turukwerera gumiza makati kamoko ngugambe no manyate umuntu urumutaye department ye yakubayine abanate bo kugikono so nani ndo yongere uhabura abantu abari yoko abarukureba buri mushicho uyareba akenda ngo ata amutahe mu uyareba akenda ngo amutahe mnenga shine maiso kushambaze uko bashemberere kwerinda hati noreba industry yitu zongwe no industry abantu abinji tuba kubasasura kubarira
kungitwe tutunga chance kutusasura kutureba ejo nkimanyisa ngo abantu mbamba kunda munongo so kwakurga yakunda ngo mushiki kwakurga iwe na wo tabire ukamujyoto ukamuremera ho batucebeze ninga twoyisa kapira we amasemerwa ndakora gamurenga indadi uko zinobasa kurwara ninga nobasa kurwazwa ndizo so tufe yo mukushemerwa kwitwe controlling akintu cyamagara kandi waba warwire ikibi ukatubwe muherwense wazamibazi nosiyobwire usiyomwirwara kitweta suppression kimanyisa ki umuntu naba ayinaka kukasiri konko mubere katacero arikubasa no kwetera no ninga bamucebere babureka kwata kokakine kakimanyisa ngo akagumame bazi kumarobwire so arikuba yarwire azamibazi atakarwire ayekuma munonga notaka kokokasiri konka kunkendwara zo bushamba n'izindi uzikubasa kuretera zafite ganisa intunguka yawe deni na namaro amarwa na garimesa wanyu chipibira no soba wanyu itanu wanarga ukanyara kuriya nuza kuratandika kunyara iki cyakiri kibicyona kibonera so amarwa tutugazumira konka muga controlling abo kubaniga contributing umuntu kugendera batekereze ukuruzinga brand yawe mwebo muntu yakurubata ukace wamaravya muri abo kuba amarwa gakugira hanje aha mutu so amarwa tuka controlling wano mangu wotanywira onofa nyo ukace ko kubasa kadozi kampora dena naza sigarezo kandi ibyo mbirwaza na TB never contributing so tibirungi mbwene kai thank you mwebare mnonga abantu batere bari kuri Media TV kandi amazina y'Musiko masanyaza kore media niyo yonka yo kushanga hebirungi nkebyo se kwatsi kore media birankore